sajam lovu i ribolovu organizovaný už 55 raz, sajam turizma veľa mladší a sajam sportu як самостойна манифестація організований 4 раз. To перший єшенський приредбі, який організуємо того року, міжнародний саймовий лорист, який позбирали 450 викладателів з 20 žemov. U okviru tih sajmov otrimuje še sajam lova ribolova, sajam turizma, sajam sporta i očekujeme, že broj našivitelji bude vekši jak rok za nami. To bilo okolo 25.000 i veríme, že programi i atraktivni sadržaji, koji smo pripremili za викладателів i za našivitelів pri pricahňu telju ľudzoch. Osnovni i najvažnejší, možeme također na sajmu turizma, program koji smo pririhtali, to Hosted Bayer, privedli smo 10 turoperaterov z inozemstva, z nahodu da še zidu z predstaviteljami našej turističke privredi i šitsko, co zatim to prihodzenje stranih turistov do Srbiji, do Vojvodini, žadame na to na prijam pospešic turizam u Vojvodini i u Srbiji. To pionirske podnімательство і на sajme ще наздаваю, že воно руші у добрим напрямом. Co się dotyka sajmu rybolovu i lovu, on už prerosnul do nadaleko poznatej manifestaciji z veľkým i rіжнородним ponúknúcom všetkoho najnovšoho i najlepšoho u tých oblastoch, hoď sme u krátkej ankety od naščeviteľov čuli, že tu jest málo stvari za kupcov zo spliču kišenku. Pijatok bude familijný deň, keď celá familija s mladšíma decmi hodná obísť tú manifestáciu za 300 dinari.